Koji su uslovi za američko državljanstvo i da li se to menja iz godine u godinu? Znači, uslovi ne se menjaju svaka godina, važe već dug period i su iste. Znači, za državljanstvo može da apliciraju ljudi koje su permanent residents, odnosno koji imaju zelene karte više od 5 godina i žive na teritoriju na Ameriku, koji što nisu napustili Ameriku više od 6 mjeseca i nisu bili van Amerike 2,5 godine od zadnje 5 godina, u taj statutarni period za koji što oni apliciraju. Isključak od ovo je kad ste u brak sa američki državljanin i ste u brak sa isti američki državljanin koji je aplicirao za vas za zelenu kartu, onda država daje mogućnost da vi aplicirate za državljanstvo nakon 3 godina od zelenu kartu, a da ne čekate 5. Da pitam konkretno, ovdje u Chicagu je puno naših ljudi koji se bave vožnjom kamiona, vlasništvom kamionskih firmi, ima mnogo ljudi koji su zainteresovani da dođu, da bude recimo vozač kamiona, da rade u transportnoj industriji, mogu li doći, koji je savjet za njih? Da, i momentalno radimo sa dosta kompanija od tracking sektora koji što imaju potreba da donesu vozači. EB3 je postupak preko koji što to se radi, to je employment-based green card. Postupak je dugačak, ali ako pravilno planirate vaše human resources, odnosno potrebe za vozači, onda svaka kompanija ima kompanije koje što su riješile da se upuštaju u to. Postupak preko koji što prolaze kompanije ima 4 faze. Znači u prva faza se traži da država opredeli, odnosno Department of Labor, da opredeli kolika je minimalna plata koja što taj čovjek, na ta pozicija treba da uzima u Ameriku. Onda sljedeća faza je reputacija, po kojoj što se dokazuje da nema zainteresirane američke građane i permanent residents koji što hoću da apliciraju. Onda treća faza je kad se odobri, druga faza završava sa aplikacije za trajno zapošljavanje stranaca u Ameriku, za koje odlučuje Department of Labor. I kad se to odobri, onda već treća faza je imigrantska peticija do imigraciju i četvrta faza je intervju na konzulat gdje se odlučuje za zelenu kartu. Uglavnom, znači, moguće je, iako sam čuo da neki koji rade da oko 2 godine taj proces. Momentalno je i duže, zato što za zelene karte preko poslodavca ima kvote. Amerika ima godišnje kvote, te godišnje kvote su već nadmašeni odavno, tako da sad to što gledamo je oko 3 do 3,5 godina da je potrebno da taj proces se završi. Ali oni koji onda doći će legalno sa svim dokumentima za stalni boravak. Dolaze sa 10-godišnje zelene karte, neograničene zelene karte, da mu posluju i žive u Ameriku bez bilo kakve ograničenja. Znači, da li je to samo za tu firmu ili mogu da onda rade u stvari svuda sa zelenom kartom? Znači, pozicija mora da bude seriozna. Što znači da dobili smo, u toku poslovanja smo dobili pitanje da li može čovjek da ode iz kompanije nakon mjesec dana. Moj odgovor je ne. Ako poslodavac ispunjava sve uslove koje što vi je ponudio i koje što ste prihvatili, ako vi idete iz te kompanije bez dobro obrazloženje, onda sutradan kad dođete do državljanstva, oficer će da me pita koliko vreme ste radili u tu kompaniju. Ako vi kažete da ste vi radili 2 mjeseca i ste napustili bez da imate obrazloženje zašto ste napustili, u taj slučaj imat ćete problem na državljanstvo. Uglavnom, znači dobro je znati da postoji rješenje i da ne mora da se ide nekim, tako kažem, zakulisnim načinima i tako da je ovo možda malo uzme više vremena, ali ipak se onda zna kad se dođe da... A kako je za, recimo, koliko je kartu za supružnik, ako dođe muž i žena, da li oni mogu da borave, onda rade? Znači, ako imate suprug ili supruga koji što je američki građanin, koji što hoće da aplicira za vas, ima dva generalni načina kako može to da se odradi. Znači, ako vi se nalazite normalno, evo da kažemo na Balkan, a vaš suprug ili supruga je u Ameriku,
Pre braka, znači pre da vi postane suprug, ako ste u vezi, onda postoji možnost da taj čovjek aplicira za vas za K1. K1 je fiance viza, je verenička viza, gde bukvalno vi dobijete odobrenje od Ameriku, da dođete na teritoriju na Ameriku i da sključite brak sa taj čovjek. U roku 3 mjeseca, ne dana mora da se učet. Postoji jedna serija na televiziji, ovdje najvide fiance, gdje pokazuju ljudi iz cijelog sveta. Tako. Da sključite brak u Ameriku i onda aplicirate za zelenu kartu. Ili ako ste već u braku, onda možete direktno da aplicirate za zelena karta, koja što povtorno ima 2 dela, jedan deo se odvije u Ameriku, a drugi deo se odvije u konzulatu, gdje imate intervju za da dođete u Ameriku. Ali dolazite ako brak, kad vi je izdana zelena karta, ako brak je mlađi od 2 godina, onda dobijete 2-godišnja zelena karta, to je ograničena zelena karta. Nakon godine i 9 mjeseca treba ćete da aplicirate za removal of restrictions, za da dobijete neograničena zelena karta. To je kako druga provjera na ta veza, na taj brak koja što se radi. Evo, rekli smo, čini se puno informacija, a stvari ovo je tek početak, jer posebno što je svaki slučaj drugačiji, faktori razni, tako da je najbolje svako da vam se javi, da vidi njihovu situaciju, koji je najbolji način na koji može napraviti korak, želi da razgovara s vama, kako proces funkcioniše, ali se javi na e-mail, telefon, da zakaže razgovor. Znači, mi smo bukvalno na sve socijalne medijume, plus imam i našu web stranu. Znači, preko web strana imate formular za kontakt, preko ko što može da se obratite. Tamo je isto tako naveden naš e-mail, možete direktno da ni pošaljete e-mail ili zahtev za konsultaciju. Isto tako dobijamo enorman broj na pitanje uvek preko Facebook, preko Instagramu, preko sve te socijalne platforme gdje može da se komunicira direktno. Ako mi onda požurite, javite se što pre da budete u redu. Hvala vam puno, imate još neku bilo po koju drugu poruku? Moja najveća poruka, moja poruka za kraj je bez razlike koji su vaši ciljevi. Ako su te ciljevi vežani za emigraciju, prvo što treba da uradite, konsultirajte profesionalca. Konsultirajte se sa advokatom, da što tako će da dobijete detaljno će da bude obrazloženo što može da radite i koje čekore treba da preduzmete da ostvarite te cilje. Evo, hvala vam puno na razgovoru koji verujem da je interesantan za mnoge naše ljude, jer ljudi nekad ne znaju kome i kako da se obrate, pa evo, našli smo mjesto gdje možda se obrate za vaše imigracijne pitanja. Filip Čučevalijev, advokat, Mount Prospect, Illinois. Lepo će kaži, ako dolazite ovdje, lako se dolazi kolima, metrom i tako dalje, ali naravno mnoge stvari mogu da se obave preko e-maila, telefona u današnje vreme i kažemo iz cijele Amerike, možda se javite da naglasimo, znači da ste u Kaliforniji, Arizoni, na Floridi, u New Yorku, Washingtonu, Severnoj Karolini, Chicago, Wisconsin, bilo gde. Hvala mnogo na razgovoru i na svim ovim informacijama. Hvala puno. Hello, I'm Ivana, a PR manager at Universal Commercial Capital. Today, I will share with you the news about an outstanding project of UCC. Located in the heart of Bullard, Texas, Wild Horse Estates is a high-end residential area with the prime location, modern infrastructure, top education system, and living space close to nature. Let's learn more about the outstanding benefits of this interesting project. It's located right in the center of Bullard and near the city of Tyler, with easy access to basic and advanced amenities such as schools, hospitals, restaurants, supermarkets, and a full range of other public amenities. Modern infrastructure, multi-level education system, possesses an advanced road system and is one of the strongly developed technology centers in the United States. Surrounded by many prestigious schools such as the University of Texas, the Brook Hill High School, it's a classy residential area in the heart of nature, with fresh, unique and rare natural greens areas in the United States. Research shows that green living spaces help improve health, relax the mind, and bring a feeling of relaxation and peace.
Wild Horse Estates is truly a classy residential area, meeting all the needs when choosing the place as a place to settle in the United States. Currently, UCC is implementing Project Wild Horse Estates with a reasonable price, beautiful apartment layout, among the best projects in the present time. Outstanding rental exploitation advantage. Phase 2 of the Wild Horse Estates project will be implemented in the first quarter of 2024, expected to be completed and delivered to the investor in June 2024. Contact us immediately to receive advice on the ideal place to live, build a home, and enjoy life to the fullest in the United States. Thank you. Bye. Ostvarite vaš američki san. Za sva imigraciona pitanja u Americi pozovite advokatsku firmu OC Law Group. Oni vas mogu informisati o raznim vizama koje omogućuju kraći i duži boravak u Sjedinjenim Američkim Državama, kao i načinima na koje možete dovesti vašu porodicu i krenuti putem do dobijanja američkog državljanstva. OC Law Group radi na sljedećim i drugim oblastima: vize za investitore i preduzetnike, sponzorstvo za zelenu kartu za članove porodica, vize za žrtve nasilja, prijava za izbjeglički status, dobijanje zelene karte preko ponude za posao, verničke vize i drugo. OC Law Group je na teritoriji Chicaga na adresi 518 East Northwest Highway, Mount Prospect, Illinois. Zakažite vašu konsultaciju danas. Poziv na telefon 1-847-258-9954 ili pošaljite poruku na info@oclaw.us i radite sa advokatom koji će biti na vašoj strani. Kompanija Tesla Air bavi se instaliranjem, ugradnjom i prodajom svih vrsta grejnih i rasvadnih uređaja za stambene i komercijalne objekte. Ako se odlučite da vam Tesla ugradi uređaj za grejanje ili hlađenje, dobit ćete besplatno čišćenje daktova za protok vazduha u vašoj kući. Tesla Air je jedina srpska kompanija u Americi koja se bavi između ostalog i spray foam izolacijom. Izolacija može uštedjeti puno para jer će biti potrebno da trošite manje novca da rashladite i zagrejete vašu kuću. Tesla Air. 35 godina proverenog iskustva u ovom poslu i poverenje kod hiljada mušterija. Kompanija posjeduje najsavremenije profesionalne mašine. Na sve izvedene radove dobit ćete garanciju. Tesla Air ima sve potrebne licence i osiguranje za rad. Izvodi radove u Illinoisu, Wisconsinu i Indijani. Za kontakt informacije pozovite odmah 708-307-2816. Nemojte se smrzavati ili iznojiti kod kuće ili na poslu. Pozovite odmah Tesla Air da vam bude prijatno. Telefon 708-307-2816. Axioma Travel. Kad želite da putujete u stari kraj, Axioma Travel. Kad želite non-stop iz Chicaga ili New Yorka za domovinu, Axioma Travel. Kad želite da uštedite, Axioma Travel. Kad želite da platite manje nego drugi, Axioma Travel 1-800-929-4662. Pozovite Axiomu na 1-800-929-4662. Humanitarna organizacija Naši Srbi i predsjednica Kathy Fenslow pozivaju vas da se uključite u njihove programe i pomognete srpskim porodicama. Naši Srbi preko svoje kancelarije u Beogradu nalaze konkretne familije kojima je potrebna pomoć i šalju je njima direktno. Nekada je to novi krov, drugi put obnova stočnog fonda, treći put izgradnja staklene bašte. Imaju u planu da prošire svoje delovanje i na Republiku Srpsku. Za više informacija i da pošaljete pomoć, posjetite web stranicu organizacije Naši Srbi, OurSerbs.org. Njihov broj telefona u Chicagu je 312-228-1909, 312-228-1909, a e-mail adresa office@OurSerbs.org. Telefon u Beogradu je 064-434-9550. Naši Srbi. Sponzor ove emisije je gospodin Pavle Dunđer, vlasnik i direktor kompanije Avala Express u mestu Franksville, Wisconsin, kod Milwaukeea. Avala Express je kompanija u porodičnom vlasništvu posvećena tome da bez greške isporuči robu širom 48 saveznih američkih država 365 dana u godini.
Avala Express želi da gradi i održava jake poslovne veze sa svojim mušterijama, tako što se usmerava na kvalitetan servis, isporuku na vreme i prijatnu podršku. Osnivači firme su univerzitetski obrazovni ljudi sa diplomama u upravljanju lancem snabdevanja i međunarodnom biznisu sa preko 10 godina iskustva u kamionskoj industriji. Ako želite da budete deo familije firme Avala Express kao kompanijski vozač ili vlasnik sopstvenog vozila, owner operator, ili možda kao dispečer u Beogradu, pozovite telefon broj 1-414-831-9930 ili pošaljite e-mail na adresu safety@avalaexpressllc.com. Za sva pitanja vezana za Medicare osiguranje u Americi, pozovite Bojana Veškovića na telefon 1-773-895-8363. Bojan Vešković radi sa stanovnicima na cijeloj teritoriji Sjedinjenih Američkih Država. Sve možete obaviti preko telefona. Za stanovnike u Chicago okolini mogući dolazak u kancelariju. Njegove usluge vas ništa ne koštaju. Saznajte kako da izbjegnete najčešće greške koje prave korisnici Medicare-a, posebno se ono razliku od osiguranja preko firmi ili sindikata. Za besplatne konsultacije i pomoć pozovite Bojana Veškovića na telefon 773-895-8363. Bojan Vešković 1-773-895-8363. Za kupovinu i prodaju svih vrsta nekretnina u Saveznoj državi Illinois pozovite iskusnog agenta za nekretnine Ivicu Lazića. Kada kupujete i prodajete stanove, kuće i komercijalne objekte ili za rentiranje stanova, važno je imati agenta koji je na vašoj strani, ima iskustvo, dobro informisan i može vas povezati sa kompanijama koje vam mogu dati zajam. Nazovite Ivicu Lazića na našem jeziku ili na engleskom i on će rado razgovarati sa vama. Ivica Otis Lazić, kompanija Capital Investment Realty Group. Telefon 1-708-692-7283. 1-708-692-7283. E-mail adresa lazić2@yahoo.com. Kada kupujete sportsko oružje u Americi, možete kupiti oružje iz Srbije koje za vas uvozi kompanija Zastava Arms USA. Posjetite website zastavaarmsusa.com. Tu je više informacija o sportskim i lovačkim puškama, pištoljima, kao i specijalnom ugraviranom oružju. Website Shooting Illustrated kaže da je zastavljena puška ZPAP M70 najbolja na uvoznom tržištu, danas po cijeni niže od $1000. Za više informacije o oružju Zastave koje se pravi u Kragujevcu u Srbiji, posjetite website zastavaarmsusa.com. Kad idete kod očnog lekara, pozovite doktorku Vesnu Simić. Doktorka Simić je izuzetno uspešna očna lekarka sa vrhunskim obrazovanjem iz Amerike i Srbije. Pruža sve vrste očne nege i usluga za celu familiju, od redovnih pregleda za naočar očnost očiva do komplikovanih slučajeva. Ima posebno puno iskustvo u pedijatrijskoj očnoj zaštiti. Redovne studije završila je na poznatom Loyola univerzitetu u Chicagu, a profesionalno obrazovanje stekla na Illinois College of Optometry. Predaje na nekoliko univerziteta. Ordinacije doktorke Simić u Park Ridgeu i Deerfieldu. Da zakažete pregled i za sva pitanja vezana za očnu negu, pozovite doktorku Vesnu Simić na telefon 1-773-592-9887 773-592-9887. Ambasador Republike Srbije u Washingtonu Marko Đurić pozdravio je predstavnike filma Heroji Halliarda, goste iz Srbije i Amerike, na prijemu u ambasadi veče pre izuzetnog događaja. Naime, u noći između utorka i srede po vremenu u Srbiji, film Heroji Halliarda reditelja Radoša Bajića bit će prikazan u sali Kongresa Sjedinjenih Američkih Država na Capitol Hillu. Reč o istinitom događaju kad su Srbi spasili preko 500 američkih pilota u Drugom svjetskom ratu. Naziv skupa na Capitol Hillu je Američko-srpsko odbrambeno savezništvo od operacije Halliard do sadašnjice. Biće održana i panel diskusija, a posle filma gledalci će moći da postavljaju pitanje režiseru i glumcima. Gledalci, evo nalazimo se u ambasadi Republike Srbije veče pred jedan veliki događaj, nešto što, ja mislim, možemo reći jedan nivo koji da sad nikad nije dostignut kad je reč o odnosima Srbije i Amerike, da se prikazuje jedan veliki srpski film na Capitol Hillu, Washingtonu. Ambasador Marko Đurić, evo, kako se hoćete, recimo, šta očekujete od ovog događaja? Velika stvar za Srbiju je činjenica da će heroizam, junaštvo, požrtvovanost i dobrota srpskog čoveka biti vidljiva u Kongresu SAD, gde organizujemo projekciju filma Heroji Halliarda. Veoma retko se dešava da se neki film prikazuje u
zgradi kongresa na Capitol Hillu. To je samo po sebi veliki izuzetak i veliko dostignuće i uspeh Srbije. Procedura odlučivanja o tome koji se filmovi i kada prikazuju tamo je vrlo složena i reč je o proceduri koja ima i svoja politička razmatranja i činjenica da su donosioci odluka ovde u Americi odlučili da podrže prikazivanje ovakvog jednog srpskog filma u zgradi kongresa je nesumnjiv uspeh Srbije, ali istovremeno i znak poštovanja prema žrtvama i junaštvu koje su srpski ljudi, srpski seljaci i vojnici za vreme Drugog svetskog rata pokazali kada je iz nacistički okupirane Srbije spaseno gotovo 600 američkih pilota u uslovima u kojima je važila odmazda koju su Nemci sprovodili 100 za jednog, gde se streljalo za svaku saradnju sa saveznicima. Srbin je tada bio na pravoj strani istorije i podsjećanjem na istorijsku ulogu srpskog naroda, ali i na prijateljstvo i žrtve koje su podnete, želimo da razbijamo stereotipe i predrasude koje su o nama građene tokom prethodnih decenija. Tako da radujem se tome, reč je o jednom značajnom umetničkom ostvarenju. Samo po sebi Radoš Bajić i uopšte porodica Bajić je snimanjem ovog filma dala značajan doprinos, ali je dobro što je to jedna vrsta simbioze, gde su se uključili i naša braća iz Republike Srpske, gde su se uključili neke nacionalno odgovorne kompanije u državnom vlasništvu, kao što je Telekom Srbija, da pomognu da se ova značajna srpska priča čuje i ovde u glavnom gradu Sjedinjenih Država. I može nekome to da izgleda i kao na izgled sitna stvar u globalnim geopolitičkim okolnostima, ali ne zaboravimo da je naša borba za umove i za srca ljudi koji donose odluke i koji oblikuju tokove svetske politike. I veoma je važno da oni Srbe doživljavaju na pravi način, kao ljude koji drže i do čojstva i do principa i koji imaju svoju istoriju koja je pozitivna i koja je prijateljska. Rekao bih da je svaka reč vrlo bitna i čini mi se bilo je perioda nekih, recimo 90. godina kad se ovaj film ne bi prikazao verovatno na Capitol Hillu i sama činjenica da evo danas se prikazuje i da ovakav film govori puno. Priča o srpskom junaštvu u operaciji Haljard je dugo bila sakrivena i od nas samih. Dakle, sakrivana je bila uloga zbog toga što je u tu operaciju bio uključen i Ravnogorski pokret, ali sakrivana je bila iz drugih geopolitičkih razloga. Mi imamo i tekako čime da se ponosimo kada je reč o našim predsima i u Prvom i u Drugom svetskom ratu i uopšte čast srpskog oružja je nešto što je donosilo slavu u našem narodu kroz mnogo generacija i danas je to ovekovečeno kroz film Heroji Haljarda, ali bit će ovekovečeno i već je ovekovečeno kroz izložbe o pomoći savezničkim pilotima u više muzeja širom Sjedinjenih Američkih Država. Pukovnik Kapelo i Haljard fondacija su zaista uz podršku srpske zajednice u Americi i uz podršku države Srbije uradili jedan sjajan posao u tom domenu. I mislim da nije loše da se to zna i u Srbiji, zbog toga što cijelo društvo treba da uzme učešće u razbijanju negativnih stereotipa koji o nama postoje kao neko nasleđe iz perioda od pre nekoliko decenija, a koje opet predstavlja mnogo manji deo onoga što je suština ne samo srpsko-američkih odnosa, nego mnogo važnije onoga što je suština srpskog nacionalnog bića. Dakle, ovde važi pravilo kako se predstaviš, tako si primljen. Istina neće pobediti sama, istina će pobediti samo ukoliko je mi prezentujemo na pravilan način i ukoliko se izborimo da ona dođe do ušiju i do očiju i do srca onih koji donose odluke. Pitan, ko se očekuje će biti u publici, recimo, na prikazivanju filma? Pre svega, na samoj prezentaciji filma, što je velika stvar, učestvovaće i članovi pojedinih kongresa, učestvovaće i ljudi iz administracije, učestvovaće ljudi iz oružanih snaga SAD, učestvovaće, dakle, jedna grupa ljudi koja se bavi Balkanom i učestvovaće predstavnici diplomatskog kora, akreditovani ovde u Vašingtonu, učestvovaće predstavnici srpske zajednice,
očekuje nas jedno lepo veče u Kongresu SAD u slavu srpskog čoveka, seljaka, vojnika. Mislim da svi Srbi u Srbiji na celom svetu mogu biti ponosni ovim. Bila bi mi želja da nastavimo sa radom na promociji srpske istorije, kulture i tradicije u narednom periodu i siguran sam da ćemo nastaviti to da činimo, kao što sam siguran da će srpska zajednica u SAD biti sve bolje i politički organizovana i sve uticajniji faktor u ovoj zemlji na način na koji su to neke druge zajednice naroda koji imaju tradiciju i lobiranja i političkog uticaja u ovoj velikoj zemlji. Da, gledajte, evo jedno veliko veče u Vašingtonu, pred još jedno veće i naš evo veliki glumac, režiser, velikan, možemo reći, iz Srbije, Radoš Bajić, nalazi u ambasadi Srbije pred premijeru filma Heroji Haljarda na najvišem mogućem nivou, možemo reći, u Americi, pa možda i na svetu, Capitol Hill. Kako se hoćete, Radoše, pred ove događaje? Pa pre svega moram da kažem da ukazana nam je velika čast. Znači, verovatno je Halijard jedini srpski, verovatno jugoslovenski film koji će biti prikazan na jednom takvom značajnom mestu u Americi. Veoma je važna stvar što će samo prikazivanje našeg filma, koje će videti kongresmeni i senatori oba doma Američkog kongresa, ugledni, kulturni, javni radnici američkog društva, što će otvoriti jednu novu etapu, rekao bih, u razumevanju nečega što je osnova budućnosti srpskog naroda, a to je, da tako kažem, podcrtavanje prijateljskih veza između američke nacije i maloga, ponosnog našeg srpskog naroda. Halijard je jedna velika misija dobročinstva, dobrote, humanosti i herojstva, kada su srpski seljaci 1944. godine spasili više stotina američkih pilota, znači i na neki način taj jedan otklon od zaborava koji je izgleda u savremenom svetu veoma prisutan, bit će postignut na taj način što će američka publika moći da vidi ovaj naš film. Istovremeno, pored projekcije na Capitol Hillu, želim da obavestim gledaoce da se mi kao produkcija Kotra Studios i Telekom nalazimo u završnim razgovorima za zaključivanje ugovora o distribuciji i prikazivanju filma Heroji Haljarda na području Amerike, Kanade, Australije i Novog Zelanda. To je ono pravo, možemo reći. Eto. To je da vidi svet tu priču, znači to je, mislim, želja bila i vas i drugih iz Halijard fondacije i da se ova priča jedinstvena na svetu priča pokaže celom svetu. Pa pre svega istorijski aspekt te priče je sledeći. Operacija Halijard je najveća akcija spašavanja savezničkih pilota iza neprijateljskih linija u istoriji svetskog vazduhoplovstva. Duško Kovačević, naš veliki, najveći živi dramski pisac i akademik, koji je ko-scenarista i ko-autor scenarija u Halijardu, u sklopu promocije našeg filma u Srbiji je u jednom trenutku izjavio: u Americi su snimili po 2 filma o svakom razbojniku koji je negde opljačkao banku. A mi ovako velike istorijske događaje, znači do sada to, znači nisu oni poslužili kao inspiracija za stvaranje umetničkih dela, igranih filmova i televizijskih serija. Zbilja sam u velikoj časti i na neki način impresioniran gostoprimstvom našeg ambasadora, gospodina Marka Đurića, u ovom prelepom zdanju, znači ambasadi države Srbije u Vašingtonu. Na neki način osjećam se ponosno, zbilja sve ovo divno i vama hvala na gostoprimstvu. Šta biste volili da američki kongresmeni, političari koji budu gledali ovaj film na Capitol Hillu da ponesu s ovog filma koji je umetničko delo, ali rekao bi i za Srbiju i mnogo više od filma ovoga puta? Osnovna stvar, ako budemo probudili u američkim kongresmenima i u drugim zvaničnicima američke vlade, State Departmenta, ako budemo probudili osjećanje svesti o tome da je srpski narod istorijski narod,
i da srpski narod nije ono kakvog su ga krstili u kampanjama 90. godina, narod destrukcije, zla, mržnje. Naprotiv, srpski narod je narod koji je, znači, uradio ono što su srpski seljaci pod Osubobora u Pranjanima i kasnije, znači, u Koceljevi na Svilevuju, gde se nastavila operacija Halijard i u Boljanićima u Bosni, on je američke i savezničke pilote stavljao da spavaju u gostinskim sobama, čuvao, hranio, negovao, davao im je najbolje što su imali, a Srbi su, oni su jeli maltene kosti i ne znam nija šta. Znači, to je velika jedna dimenzija dobročinstva i humanosti i velika žrtva koju je srpski narod podneo. Pitanje je koliko nam je to u savremenim istorijskim okolnostima poslednjih decenija vraćeno i šta smo to dobili po svojim glavama. I to rekao je, znači, njegova svetost patrijarh German u prvom obilasku Jasenovca je rekao, znači, Srbi, znači, oprostiti moramo, ali zaboraviti ne smemo nikada. Da li će biti nervoze sutra, kako će osjećati kad bude krenula projekcija filma? Moram da priznam da se osjećam veoma mirno, opušteno, nema nikakve gordosti, nema nikakvog ushićenja, sem osjećanja da mi je, ne znam, valjda i opravdano ili možda ne, ukazana velika čast. Iz prostog razloga što ja jesam autor Halijarda, scenarista i reditelj, i jesam neko koji je poslednjih 5-6 godina života posvetio tom projektu, ali Halijard je kolektivno umetničko delo koje potpisuje 480 saradnika na odjevnoj špici koji su uložili ogroman rad, entuzijazam, ljubav, požrtvovanje da bi stvorili jedno delo trajne umetničke vrednosti. Aleksandar Martinović iz Telekoma Srbije i evo svi kažu ovog filma ne bi bilo bez vas i bez Telekoma. Kako se hoćete sada, evo kad smo već pred jednu veliku premijeru za publiku u centru Vašingtonu, Capitol Hillu? Da, ovo je velika čast i zaista smo zahvalni na prilici da se film Heroji Halijarda prikazuje u Capitol Hillu u Vašingtonu, iako svi znamo da je to vrlo retka prilika i za sve nas je ovo jedan veliki dokaz na zapravo kolektivno sećanje i poštovanje velike žrtve i hrabrosti koje su srpski vojnici i srpski narod dali prilikom spašavanja američkih pilota za vreme Drugog svetskog rata. Mi kao Telekom Srbija ćemo svakako nastaviti da ulažemo u projekte i u priče koji grade mostove kulture i kreativnosti, kao što ćemo naravno ulagati i u priče i u projekte koji čuvaju sećanje na našu prošlost i na našu istoriju. Da li činjenica da će film biti prikazan, možda prvi srpski film ikad ovako na Capitol Hillu, pokazuje da je ovo odlična saradnja Telekoma i Heroja Halijarda. Da, ovo je ne samo i odlična saradnja, već je ovo i odličan put zapravo da se na neki način i otvore vrata internacionalne distribucije ovog filma. Zaista film Heroji Halijarda su upravo i prikazivanjem ovde u Vašingtonu ostavili veliki utisak, tako da smo uvereni da će ostvariti i veliki uspeh što se tiče i samog prikazivanja na teritoriji Amerike. Šta biste volili da publika ponese sa ovog filma? Evo, bit će raznih ljudi iz američke i srpske zajednice, drugih. Pre svega snažnu emociju humanosti, snažnu emociju jakih veza i prijateljstva između američkog i srpskog naroda. I to je zapravo ono što ovaj film i nosi, a to je poruka prijateljstva i humanosti. Koja je dalja budućnost? Da li će biti serija na RTS-u? Da, bit će serija na RTS-u, Vazdušni most, i naši gledalci će moći da gledaju na Telekomu Superstar kanalu i uvereni smo da će ta serija napraviti veliki uspeh, baš kao i film Heroji Halijarda. Da li ste razgovarali s Radošem Bajićem po dolasku u Vašington, kako ste komentarisali
uopšte ovaj događaj? Razgovarali smo naravno i ovo je velika čast i zadovoljstvo ne samo za Telekom Srbije, već pre svega i za autore ovog filma. Oni su vrlo srećni, zadovoljni i ponosni što smo na neki način zajedničkim snagama izgurali celu ovu priču i što smo pre svega dobili i podršku i razumevanje, dakle i sa strane ovde Amerike da se uopšte ovaj film prikaže u Kongresu. Kada već pričam, šta još spremate ovako, šta Telekom sprema što tiče vašeg delokruga rada i polja modernih tehnologija i svega? Da, spremamo veliki broj projekata kada je u pitanju igrani sadržaj. Zapravo naš strateški cilj jeste upravo proizvodnja kvalitetnog sadržaja, proizvodnja serije i filmova koji putuju svetom. Imali smo to zadovoljstvo da su neke od naših serija prodate i najvećim streaming platformama, kao što su Disney+, kao što su HBO Max. Sada radimo jednu veliku koprodukciju, odnosno seriju dakle, u koprodukciji sa španskom TV Espanjom i sa Amazon Prime-om, tako da će to takođe biti jedan veliki projekat koji će otvoriti vrata Telekomu da se predstavi širom sveta. Nedeljko Bajić, producent i glumac u filmu Heroj Halijar. Pričali smo u decembru u Čikagu, a sad pričamo o predprojekciji u Vašingtonu, jedna sasvim drugačija, možemo reći, vrlo specijalna projekcija. Da, nama je velika čast i zadovoljstvo, zaista. Večera se nalazimo u malom parčetu Srbije u Vašingtonu, u našoj ambasadi. Prelepo je prelepom objektu, zaista sam impresioniran i srećan što naša zemlja ima ovakvu ambasadu. A sutra smo na Capitol Hillu, na Capitolu baš, u glavnoj najvećoj sali, gde će prvi put u istoriji naše kinematografije i uopšte biti prikazan jedan igrani film koji je potekao iz naše zemlje, iz Srbije. Biće prikazan naš film Heroj Halijar. Mi smo presrećni, mi smo počastvovani, biće važnih gostiju, biće jako interesantan događaj i verujte, srce mi je puno, tu sam u društvu reditelja i autora filma, mog oca Radoša Bajića, tu sam u društvu američkog glumca Stevena Moora koji igra Edwarda Walsha u filmu, u društvu njegove supruge Jelene Moore. Tu je Nikola Kent, glumac srpskog porekla, američki glumac koji igra Đorđa Musulina, tako da jedna naša mala odabrana ekipa je došla, oni iz LA-a, mi iz Srbije, da zaista da prisustvujemo jednom veličanstvenom događaju u zdanju koje je personifikacija američke države, demokratije i uopšte američke nacije na Capitol Hillu. Da li bi kad ste sad već neki vjerojatno 6-7 godina počeo snimati ovaj film, da je neko rekao prikazivaću se ovu Capitolu, bilo bi možda teško verovati? Pa teško, zaista teško. Eto, kandidatura za Oskara nam je promakla, ali srce mi je zaista puno i srećan sam zato što je ovo put koji će omogućiti da što više ljudi vidi naš film, što više Amerikanaca da vidi naš film. U pregovorima smo i sa američkim distributerom koji bi trebalo da otkupi prava na Heroje Halijarda, tako da nekako, eto, kako se kaže, kako je rečeno u Srbiji, nebo se otvorilo, tako da vidjet ćemo šta će da se desi. Kažem, nekada, recimo 90. godina ne bi bilo ni možda ni šansa da se prikaže bilo koji srpski film na Capitolu, evo danas je to postalo realnost i to je baš vaš film. Tako je, ne mogu da opišem zadovoljstvo i ponos, zaista sam ponosan i srećan, smatram ovo velikim uspehom naše kinematografije, naše zemlje, nas kao Srba i naše teme, naše priče. Ovo je jedan jedinstveni događaj u našoj zajedničkoj istoriji američkog i srpskog naroda. Misija Halijard ove godine je 80 godina od operacije Halijard se navršava i ovo je zaista jedinstvena prilika da jedan ovakav film, jedna epopeja ove vrste bude prikazana na jako tako važnom mestu. Mislim, to je, ja sam impresioniran time što su ljudi koji su se bavili time uspeli da urade. Telekom Srbija, naša ambasada, ljudi koji su se bavili ovom temom
i da zaista uz pomoć senatora da jednostavno film završi na Capitol Hillu u svečanoj najvećoj sali. Mislim, to je onako jedan, što kažu Amerikanci, dream come true. Kažu, a naši ljudi kažu, od oca ostanu Losinu, imali posebnog ponosa u porodici Bajić, te otac i sin rade zajedno u novom projektu. Pa dobro, i cela familija, mislim, otac i sin svakako, ali tu je moja sestra Jelena Bajić-Jočić, moj zet Predrag Jočić koji je direktor fotografije, Jelena koja je reditelj u Halijardu, reditelj specijalnih efekata, moja supruga radi PR i marketing. Mi smo počeli kao porodična firma pre 20 godina, još uvek smo porodična firma, ali kao i mnoge uspešne porodične firme širom sveta, posebno u Americi, koje se bavi drugim biznisima, mi smo sada, da kažem, velika produkcija koja angažuje veliki broj ljudi, profesionalaca. U Halijardu imamo skoro 500 imena na odjevnoj špici. Mislim, zaista je to jedan impozantan projekat bio i nadam se da će nam ovo otvoriti neka nova vrata, dodatna vrata na američkom tržištu da pričamo svoje priče dalje. Da bi mogao da bude taj streaming, znači ovde u Americi, to bi bilo jako, jako značajno. Pa evo, ja verujem da će ovaj distributer s kojim pregovaramo da će vrlo lako i jednostavno da plasira naš film, koji je 1/3 našeg filma je na engleskom, 2/3 su na srpskom. Tema je aktuelna, tema je lako se prepoznaje u Americi. Drugo, nešto je novo, ljudi ne znaju, nažalost. Ne zna se o misiji Halijard, ono što bi trebalo da se zna. I ovo je pravi put da film u produkcionim vrednostima može da parira bilo kom zapadnoevropskom ili svetskom hollywoodskom filmu, tako da mislim da je dobar put da Heroji Halijarda završe na nekoj ozbiljnoj streaming platformi i u Sjedinjenim Američkim Državama. Gospodin Zlatan Klotić, ministar za evropske integracije i međunarodnu saradnju Republike Srpske, recite mi kako su vaše očekivanja i šta kažete vi o prikazivanju Heroja Halijarda ovde u Vašingtonu? Ne samo u Vašingtonu, nego na Capitol Hillu. Pa evo ga, drago mi je da ćemo zajedno i ambasada Republike Srbije i predstavništvo Republike Srpske u Sjedinjenim Američkim Državama omogućiti da prikaže se film Heroji Halijarda. Sama misija Halijard je veoma značajna za srpski narod jer pokazuje težnju slobodarsku koju srpski narod ima ma gdje god on živio. Akcija Halijard je uključivala i dio izvlačenja vojnika, odnosno pilota koji su se nalazili na prostoru Boljanić polja koji je nedaleko od Oboja, koji je iz Republike Srpske. Tako da je veoma značajno da ovo prikazivanje bude upravo u Sjedinjenim Američkim Državama, prije svega da američki narod bude upoznat sa ovim težnjama koji srpski narod ima, ma gdje god on živio, i da se zvaničnici američki upoznaju sa svime ono šta je kroz istoriju srpski narod bio, a to je da je bio na strani slobode, na strani pravde, i želim da se zahvalim gospodinu Radošu Bajiću koji je predano radio na ovom filmu, kao i svim onim ljudima koji su učestvovali u pravljenju ovog filma, i velika mi je čast što ću biti prisutan sutra i da se on prikaže ovde u američkom senatu, odnosno u Capitol Hillu. Šta biste volili da poručite američkim i političarima, funkcionerima koji budu gledali ovaj film i svima drugima? Pa jednostavno da vide šta su istorijske činjenice, a to je da su Srbi podržavali američki narod i tokom Drugog svjetskog rata i da jednostavno bili smo na strani slobode i da više razgovaraju sa Srbima, sa predstavnicima i Srbije i Republike Srpske i da vide da smo i danas propagiramo slobodu i svih naroda i da jednostavno saslušaju nas kako su slušali i njihovi preci i predaci kada su izvlačili se iza neprijateljskih linija tokom Drugog svjetskog rata. Da vidite, ovo je jedna nova stranica, novi period odnosno Srba i Amerike, da tako kažemo, posle ovog događaja. Pa ne bih baš bio
toliko ambiciozan, odnosno toliko optimističan kada govorimo o ovome, ali sasvim sigurno da će, pošto je ove godine 80 godina od operacije Halijard, da će i porodice koje budu dolazile i u Pranjane, a nadam se i u Boljanić polju, vidjeti šta je to što su vrijednosti koje srpski narod propagira, o njima sam već nekoliko puta naglasio, to jeste sloboda, i da prenesu svojim sunarodnicima ovde u Sjedinjenim Američkim Državama da jednostavno ta percepcija koja postoji, nažalost, u Sjedinjenim Američkim Državama o Srbima nije baš takva, da su činjenice govore nešto drugačije, da istorija govori nešto drugačije i nadam se da će se to u budućnosti ta percepcija promijeniti. Ja sam mnogo srećan da budem ovdje u Capitol Hill sa moj srpski narod. To je veliki honor to represent my country, my wife's country. Imamo veliki familija, mi smo zajedno i ništa je bolje. Kako je došlo, how did it happen that you ended up in this movie, getting this role? Probam, casting. Radoš vide moje priče i čuje moje priče i misli, ok, to je dobra poema da ima Steven za Edward i represent oba nations, both nations. Učio sam mnogo i nije lakše zato što treba mi da učim moj američki historij tamo i srpski historij tamo i znam sve i vidi sve i igra sve. To nije lakše, ali ja sam mnogo srećan, radao sam to. Stiglim u Srbiji zato što imam žena, imam ljubav, sad imam familija tamo. Da, on je moj razlog. I šta misliš za Srbe? Are Serbs going to be proud tomorrow in America and worldwide for this movie to be shown in US Congress? Kako se kaže proud? Ponosan. Srbi ponosni ili ponosni? Svi da budi mnogo ponosan. Za Srbi, za Amerika, za svi zajedno. To je veliki event, to je veliki stvar. Ja sam srećan, svi srećan, super. John Capello iz fondacije misije Halijard kaže ovo je veliki korak. Vrlo smo srećni da smo ovdje u Washingtonu ne samo da pokažemo film, nego imamo mogućnost da govorimo o misiji, da govorimo na Capitol Hillu o tome šta su Srbi učinili za Amerikance. Današnji događaj na Capitol Hill je rezultat dugogodišnjeg rada Halijard fondacije, ambasade Republike Srbije u Washington DC, ali i američke ambasade u Srbiji. Nadamo se da je ovo samo početak promocije Halijard misije na visokom nivou, pogotovo što ove godine slavimo 80 godina od spasavanja savezničkih pilota. Izražavam žaljenje što nisam prisutan, a u isto vrijeme sam radosan što sam momentalno u Srbiji koja je sve ljepša i ljepša. Vama, gospodine Žigiću, se mnogo zahvaljujem što pratite naš rad već godinama i postali ste jednostavno dio Halijard fondacije i vašim izvještajima informišete naše ljude širom svijeta. Hvala. Dobar dan, ja sam Bojan Dragićević, jedan od 3 osnivača misije Halijard fondacije. Pozdrav iz Beograda. Drago mi je što ove godine slavimo 80 godina od najveće evakuacije u istoriji gde je bio broj žrtava 0. Sećam se kada smo pre 20 godina prvi put otišli moj kolega i još jedan od osnivača naše fondacije, Daniel Šunter i ja, u Pranjane, naleteli smo na otprilike golu livadu i u to vreme niko ništa nije znao o čemu se radi. Umeđu vremenu za tih 20 godina i John nam se pridružio, nekoliko puta smo vodili razne diplomate, vojne delegacije, diplomatski kor gore i imamo tu privilegiju da smo upoznali dosta porodica, ljudi koji su spašavali i porodica spašenih avijatičara. Sada, posle 80 godina, imamo kompletno drugačiju sliku. Pre svega imamo igrani film, a pored toga imamo i nekoliko dokumentarnih filmova i nekoliko animacija. Nadam se da ćemo u narednih 20 godina, kada budemo slavili 100. godišnjicu, imati mnogo kompletniju i punu sliku koja će pre svega više biti predstavljena stranoj, a podrazumeva se i domaćoj publici koja se polako već i navikla na tu priču.
U srpskoj zajednici u glavnom gradu Sjedinjenih Američkih Država, ali i šire, vlada veliko uzbuđenje. Očekuje se da će biti istorijski događaj da se jedan srpski film prikaže na Capitol Hillu. Aksioma Travel. Kad želite da putujete u stari kraj, Aksioma Travel. Kad želite non-stop iz Čikaga ili Njujorka za domovinu, Aksioma Travel. Kad želite da uštedite, Aksioma Travel. Kad želite da platite manje nego drugi, Aksioma Travel 1-800-929-4662. Pozovite Aksiomu na 1-800-929-4662. Zdravo, ja sam Dana Živković, advokat za planiranje nasledstva i raspodelu nasledstva. Volimo da se koncentrišemo na te oblasti da bismo bolje pomogli našim klijentima. Shvatamo da je ponekad jako teško biti u kontaktu sa članovima familije i raditi na raspodeli nasledstva. Volimo da pokažemo da razumemo vaše potrebe i da vam pomognemo da razumete sve što se dešava kako biste bili informisani i donijeli odluku koja je najbolja za vas i vašu familiju. Broj telefona advokatske kancelarije Dane Živković 708 833 7755 219 232 4888. Humanitarna organizacija Naši Srbi i predsjednica Kathy Fenslow pozivaju vas da se uključite u njihove programe i pomognete srpskim porodicama. Naši Srbi preko svoje kancelarije u Beogradu nalaze konkretne familije kojima je potrebna pomoć i šalju je njima direktno. Nekada je to novi krov, drugi put obnova stočnog fonda, treći put izgradnja staklene bašte. Imaju u planu da prošire svoje delovanje i na Republiku Srpsku. Za više informacija i da pošaljete pomoć, posjetite web stranicu organizacije Naši Srbi, ourserbs.org. Njihov broj telefona u Čikagu je 312-228-1909, 312-228-1909, a e-mail adresa office@ourserbs.org. Telefon u Beogradu je 064 434 9550. Naši Srbi. Sponzor ove emisije je gospodin Pavle Dunđer, vlasnik i direktor kompanije Avala Express u mestu Franksville, Wisconsin, kod Milwaukeea. Avala Express je kompanija u porodičnom vlasništvu posvećena tome da bez greške isporuči robu širom 48 saveznih američkih država 365 dana u godini. Avala Express želi da gradi i održava jake poslovne veze sa svojim mušterijama tako što se usmerava na kvalitetan servis, isporuku na vreme i prijatnu podršku. Osnivači firme su univerzitetski obrazovni ljudi sa diplomama u upravljanju lancem snabdevanja i međunarodnom biznisu sa preko 10 godina iskustva u kamionskoj industriji. Ako želite da budete deo familije firme Avala Express kao kompanijski vozač ili vlasnik sopstvenog vozila, owner operator, ili možda kao dispečer u Beogradu, pozovite telefon broj 1-414-831-9930 ili pošaljite e-mail na adresu safety@avalaexpressllc.com. Za informacije o životu srpske i balkanske zajednice u Americi, ali i celom svetu, posjetite website avalanews.com. Tu su razne vesti, intervjui, kalendar događaja i najava predstojećih dešavanja, kao i video snimci o folkloru, festivalima, posebnim susretima i najpoznatijim sportistima, kao što je Nikola Jokić, događanja u Čikagu, Vašingtonu, Majamiju, Njujorku i širom Amerike i sveta. Kliknite na YouTube, odete na naš YouTube kanal i vidite puno raznih priloga i izdanja TV emisije Raznice iz Amerike. Kliknite na radio da slušate Radio Avalu Chicago uživo ili emisije na aplikacijama kao što su Spotify, Amazon Music i Google Podcasts. Tu je link za Avala News na Facebooku, Instagramu i aplikaciji X, nekadašnjem Twitteru. Ako želite, možete pomoći naš rad vašom donacijom. Vaš portal za vesti i puno toga drugog. avalanews.com avalanews.com.
još pamtiš golice moje, znam da ti je žal, što je tako moralo biti, budi hrabra, čemu suze, kad je kraj. Ja osjećam, prolazi vreme, dok svakično živi, hrabri, broj se nosi, tako dalje prolazi stil. Koji će doći, doći znaj, budi hrabra, čemu suze, kad je kraj. Dok se život igra sa nama, to nam zovi ne staju svi. Budi hrabra, dušo moja, u miru najlepši sni. Dok se život igra sa nama, to nam zovi ne staju svi. Budi hrabra, dušo moja, u miru najlepši sni. Prvi vino festival u Čikagu privukao je proizvođače vina koji žive u Sjedinjenim Američkim Državama. U događaju je organizovao Sabor krajiških Srba iz Čikaga. Dragi gledalci, nalazimo se u društvenoj sali Srpske pravoslavne crkve Starog Svetog Hristovog na Palmer Square-u u Čikagu i ovdje smo danas u organizaciji Sabora krajiških Srba, organizacija koja postoji, ja mislim, trenutno 14 godina. Od 2010. godine, mislim, bio jun 2010. u Milwaukeeu kad je osnovana i evo, danas je organizujemo prvi put festival vina. Nešto novo, vidite, evo, puna sala, lep skup, evo, gospodin Stevan Dokić, sekretar Sabora. Dobar dan, kako ste, gospodin Dokić, recite mi, evo danas, šta se dešava, nešto novo organizujete ste? Dobar dan, eto, u okviru naših aktivnosti godišnjih koje imamo do sada, došli smo na ideju i osmislili smo da napravimo festival vina u Čikagu u slavu velikog mučenika Trifuna, zaštitnika vinogradara i voćara. To je bio jedan od povoda da upravo izaberemo ovaj mjesec i ovaj datum. Tako da smo ovu našu ideju i realizovali zahvaljujući našim ljudima koji su mali proizvođači vina. To su uglavnom ljudi koji su poreklom iz Dalmacije i iz krajeva, iz Srbije, iz svih krajeva bivše Jugoslavije koji su se bavili proizvodnjom vina. I sada su sa svojim malim vinarijama, takozvanim porodičnim vinarijama, proizvode vino za svoje potrebe, za svoje prijatelje i htjeli smo da se to nađe na jednom mjestu. Više vrsta vina i da napravimo jednu
da kažem, degustaciju vina i uz to i ocenjivanje vina, ocenjivanje kvaliteta i da vidimo ko je taj koji je proizveo najbolje vino. To je ideja i hvala Bogu mi smo je realizovali evo danas i tu smo se lepo okupili u jednom veoma prijatnom i lepom društvu. Mi to radimo sa ljubavlju. Prvo da vam kažem i to, ovo je Sabor krajiških Srba, je vanstranačka i van profitabilna organizacija, isključivo humanitarnog karaktera. Sve ovo što radimo iz ljubavi prema onome što bi htjeli da poklonimo nekome što je najpotrebnije. Tako da će i ova naša akcija i ova naša aktivnost danas upravo dobiti taj smer. Sve ono što bude na neki način kad pokrijemo sve troškove i ostane od tih sredstava bit će upućeno našim ljudima kojima je najpotrebnije. Bilo to u Republici Srpskoj ili u Srbiji ili na nekom drugom mjestu gdje žive naši ljudi. Znači još ćete odrediti u zavisnosti od koliko sredstava se skupi gdje će ta pomoć biti upućena? Apsolutno. Mi imamo već sada prilično zahtjeva, ima dosta potreba, međutim mi ćemo preko našeg konzulata i naših predstavništava koje imamo u Čikagu vidjeti kome bi trebalo da se to uputi i kome je to najpotrebnije. A mislim da će to biti najpotrebnije za decu bez roditeljskog staranja, gdje takvih ima verovatno dosta i u Republici Srpskoj i u Srbiji. Pokušat ćemo da pomognemo koliko možemo. Vidimo tu danas i generalni konzul, gospođa Tatjana Telić. Da, i mi se mnogo zahvaljujemo na dolasku i na podršci koju nam ona daje. Jer mi bez njihove podrške sigurno ne bih uspjeli. Upravo zato sam je naglasio to da ćemo i preko konzulata i naših predstavništva i naše konzulata Republike Srbije koji, eto, žalimo što nisu danas sa nama, ali su na vremenu javili, u stvari potvrdili da dolaze, pa su onda kasnije to zbog nekih novih obaveza koji su nastale otkazali. Ali kažem, bilo bi nam drago da su i oni među nama. Uglavnom, saradnja je dobra, sve u svemu mi radimo koliko to možemo, koliko dozvoljavaju naše mogućnosti i mislim najglavniji cilj svega ovoga je da se ljudi okupljaju, da se ne otuđujemo, nego da se što više sastajemo, družimo i pomažemo. Vidim da je jedan lep porodični skup, vrlo prijatna atmosfera, ima i uz vina, ima i biće i pozorišta i lepi govora i sklapanja novih poznanstava. Upravo tako. Želimo da ovo bude raznovrsno, da se ljudi ne osjećaju da im je dosadno, nego upravo da uvedemo nešto to bilo za sve nas interesantno. A mi ćemo raditi na tome, mi imamo još i dosta aktivnosti tokom godine. Sada mi imamo našu slavu saborsku, koja će biti održana 25. maja, pa će to biti nova prilika da se ponovo okupimo, da ponovo razmenimo iskustvo i na taj način prenesemo naša humana dela i humanost na našu decu van Amerike i deci koja je pomoć najpotrebnija. Eto, to je to. Koji su još, znači, ako se tiče Sabora krajiških Srba, posljednje sinoć, odakle ste vi rodom? Ja sam rodom iz Dalmatinskog Kosova, jedno selo u okviru Dalmatinske kotline Dalmatinsko Kosovo, selo Markovac. Inače, odmah da kažem i to da sam iz sela otišao sa 15 godina na školovanje u Beograd i tamo sam i ostao, završivši srednju školu, fakultet, stvorio porodicu, izrodio decu i eto, da li je to sreća, da li nije, Ćera je moja podnela zahtjev za zelenu kartu za koju ja nisam ni znao čak i ušli smo u uži izbor i na taj način, na osnovu velikih dilema, odlučili smo se ipak da dođemo u Ameriku na osnovu dobijene green karte. I da li se ostvario američki san? Kako je prošlo do sada ovo u Americi sve? Pa iskreno govoreći, mi smo lepo živjeli u našoj zemlji i generalno da vam kažem,
nigdje nije lepše živjeti nego u svojoj zemlji i među svojim narodom, ako to dozvoljavaju ti, da kažem, koliko toliki materijalni uslovi. Znam da je bilo težine u toj godini 99. kad smo mi odlučili se da je odemo, tad je upravo su završile te ratne operacije, velika inflacija, veliki problemi, ali kažem, došli smo ovde, smatram da nismo pogrešili, djeca su se školovala, našli su sebe, a mi i dalje živimo na relaciji Beograd-Chicago. I mi se tome radujemo, odlazimo i prosto rečeno u kontaktima smo stalnim sa svim našim prijateljima iz 99. a i prethodnih godina pre toga. A neko možda pozdravite prijatelja, rodbine tamo ili bilo gde? Pa veliki pozdrav pre svega mojoj rodbini celoj na Dalmatinskom Kosovu, u rodbini u Beogradu, prijateljima, kumovima i svima onima, eto, da kažem, koji žele čuti za mene. Eto, to je to. Inače, s Dalmatinskog Kosova u Americi dosta ljudi bilo je u Marylandu, Indijani, čini mi se pre neki možda 11-12 godina kad ste pravili veliki događaj u crkvi Svetog Ilije, tad je bilo baš... Da, to je bilo jedno udruženje Dalmatinsko Kosovo, koje je trajalo 3 godine, a bilo je na relaciji Chicago, Windsor i Hamilton. I mi smo funkcionisali dobre 3 godine, pa i 4. godina je malo bila usporena, onda je došlo do određenih malih, da kažem, ljudi su prosto rečeno bili premoreni i eto, na našu žalost, to udruženje nije opstalo. Umeđu vremenu je bilo formirano Sabroj krajiških Srba, čiji sam ja bio osnivač, među osnivačima tačnije, i eto ja sam u neku ruku i osnivač je bio protojerej dr. Branislav Končarević, koji danas žalim što nije sa nama zbog njegovih obaveza, ali kažem, eto, zaživeli smo, radimo, opstajemo i nadamo se da će biti i bolje. Kako mi izgleda srpska zajednica u Chicagu, što savjetujete novo došlima, kako da se očuva srpska tradicija i vera i sve ovdje u Americi? Pa, eto da vam kažem, samo sa druženjem, samo da se ne otuđujemo, da jednim drugima pomažemo, a ne da odmažemo. Znači, poenta je koliko god možemo da se poštujemo, viđamo, javljamo jedni drugima i to je to. Svi drugi narodi koji žive ovdje u Chicagu, svi se pomažu, a ja mislim da mi mnogo ne izostajemo za njima i nadam se da će biti i bolje. Znači, dobro, ali može uvijek i malo bolje? Apsolutno, slažem se. Pa bit će bolje, ja se nadam. Ima nas mnogo ovdje i velika je ovo zajednica. Mislim da nas može očuvati i sačuvati najviše Srpska pravoslavna crkva i naše svetinje. Ove naše svetinje koje su napravljene davnih godina, ove novije generacije to nikada više neće napraviti. Ali stvaramo obavezu mladim generacijama da ovo sačuvaju i da dograđuju koliko mogu. Dakle, evo razgovaramo sa najpopularnijom Banjalučankom u Chicagu i Americi. Tatjana Telić, glavni konzul Bosne i Hercegovine. Evo, tu je neko meseci i ne može zamisliti sad jedan događaj ovde da vi niste tu. Evo, čujem da ste danas održali jedan govor ovde na festivalu vina. Šta ste poručili ljudima ovde? Pa jeste, prvi put u organizaciji, evo, moram reći, mojih krajišnika, tako da bilo je ovako malo i lično, zato što dijelimo neke slične sudbine u smislu našeg porijekla i kraja iz koga potičemo. A ono što... Da, recite nam, vi ste živjeli u Banja Luci, ali odakle su vaši, inače, dakle ste vi rodom? Moji roditelji su porijeklom iz Dalmacije i Knina, tako da većina ljudi ovdje prisutnih je iz tih krajeva. U tom smislu, evo, neku zajedničku prošlost dijelimo i te izazove koji su bili vezani za odlazak iz naših domova. Vino Fest, vino je nešto potpuno vezano za taj kraj, nešto što je i moja porodica tradicionalno radila i drago mi je da se ti običaji i ovdje nastavljaju u Chicagu. Da, ima puno krajišnika, znači iz tih krajeva u Chicagu, u Americi tradicionalno, pa i, kažem, i pre 100 godina, a i danas, u stvari, su ljudi dolazili iz tih krajeva u Ameriku, čak i kraj 19. veka, u stvari,
možda iz tog okoliša. Jeste, tako je. To su već neke treće migracije od kraja 19. Prvog svjetskog rata, drugog, poslije ovog, tako da mnogo ljudi iz tog područja. Ono što mi je drago jeste da vidim da su se ovako privatno i porodično dobro snašli i da ne zaboravljaju kraj iz koga potiču. Je li bilo nekih ljudi koji su došli da se jave, šta su vam poručili i su pitali nešto i tako? Pa s obzirom da ja nisam imala priliku mnoge od njih upoznati ranije, ja sam svjesno u svom govoru istakla odakle je moje porijeklo i moji roditelji, tako da su mnogi nakon tih informacija prišli da evo porazgovaramo onako ljudski. I evo u stvari mnogi ljudi krajišnici koji su došli ovih decenija ovde, pošto su neplanirano da kažu u Ameriku, ali su se svi do jednog snašli i njihova deca već završili najbolje fakultete i uklopili se ovde u Ameriku dobro. Jeste, to su ljudi vrijedni, radni, koji su nažalost napustili svoja ognjišta, ali u takvim okolnostima su se snašli u toj novoj situaciji. Evo, s mnogima kojima sam razgovarala vidim da su se djeca uspješno obrazovala ovdje, našla dobre poslove, formirali porodice, tako da ljudi dobro žive. Da planete dođe na Krajiško prelo koje će biti početkom marta u Novoj Gračanici. Jeste, dobila sam i taj poziv, evo, drago mi je vidjeti da su predstavnici tog udruženja, koliko shvatam to je jedno od ta dva koje postoje ovdje na ovom prostoru, a tiču se prostora Krajine, tako da predsjednik udruženja tog je ovdje prisutan. Drago mi je da su zajedno, da ovakve događaje, manifestacije zajedno organizuju i proslavljaju i ja ću svakako nastojati doći na prelo događaj. I kako mi izgleda ovako ovi skupovi i naši ljudi ovdje u Čikagu, nema toliko možda kafića da se ljudi sretnu na šetalištu, nego se nalaze ovako po dogovoru na određenim manifestacijama. To je valjda prirodna potreba i mentalitet naših ljudi na kraju krajeva, da se okupljaju, da su zajedno, da dijele te neke svoje vrijednosti i običaje, tako da evo sad sam već naviknuta na to, premda to mi je bilo jedno onako pozitivno iznenađenje da ljudi ovdje koji se vrlo lako mogu zaokupiti svojim porodicama, svojim privatnim obavezama, nalaze gotovo svaki vikend prostora i vrijeme da se organizuju oko ovakvih manifestacija i druže, a one su uvijek nekako odraz naše tradicije i naših običaja. Da li ima nostalgije u svemu tome, pa zato ljudi ovako neku žal za rodnim krajem, da kažem, i žeđ potpunjuju na ove načine? Jeste. Definitivno je i to jedan od razloga za organizaciju ovakvih događaja i mislim da svaki ovaj događaj nekako tu vezu drži snažnijom i uvijek ih dijelom povezuje s krajem iz koga potiču. Ima li kod vas već nostalgije posle sad 6 mjeseci? Pitamo to već u drugim puta. Pa pomalo da. Ja kažem nekako, ja sam ovdje s mojom, Bogu hvala, brojnom porodicom, tako da čovjek u tom dijelu nije usamljen i posebno obaveze su velike i dani lako i brzo prolaze, ali najviše se to osjeti onda kad ostvarujemo kontakt sa kućom, porodicom, prijateljima i najviše u toku naših prazničnih dana. Šta savjetujete, evo bliže se proleće, leto, ako neki novi ljudi i mladi i drugi dođu iz Bosne i Hercegovine u Čikagu u posjetu ili možda neki žele da ostanu ovde, kakav je vaš savjet? Da li je teško snaći se na prvi pogled u velikom gradu ili možda nije toliko teško? Pa iskreno ja bih rekla da nije toliko teško. Nekako to je grad jedne internacionalne zajednice, on funkcioniše na tom principu, tako da ovdje nikako iznenađenje nije biti stranac i doći iz nekog drugog kraja sa nekim drugim običajima i mentalitetom. To se ovdje lako prihvata i uvijek neko nađe, da kažem, nekog svog iz svog kraja i vrlo lako se prilagođava. U svakom slučaju i onako u posjetu i turistički, kogod je u mogućnosti, vrlo pozdravljam,
Ja znam da, evo, ja ću i moja porodica biti u prilici da cijelo ljeto ugošćavamo naše prijatelje i vrlo se radujemo tome. To će biti lepo. Možda da snimimo razgovor s nekim od njih kako budu zainteresovani, ako nam se ukrste putevi, kako je vaša ćerka zadovoljna predstavom, da li planira neku novu još učešće u glumi? Kako da ne, ona se vrlo tome raduje. Evo, u razgovoru smo sa Srpskim dramskim pozorištem u vezi sa nastavkom tih aktivnosti i vidim da imaju jako lijepe planove i radujemo se tome. Sabor Krajiških Srba planira i niz drugih događaja, pored ostalog proslavu svoje slave zakazanu za 25. maj, ali ranije smo održali jedan drugi veliki krajiški događaj, tradicionalno godišnji krajiško prelo. Ove godine je 9. marta u velikoj sali manastira Nova Gračanica. Realizaciju ove emisije pomogla je Uprava za saradnju s dijasporom i Srbima u regionu pri Ministarstvu spoljnih poslova Republike Srbije. Direktor Uprave za saradnju s dijasporom i Srbima u regionu je Arno Gujon.